буюрса болдум, кайра Москвага чейин барып келдим. Созак районунун Барпа айылынын тургуну Гүлжан Абдыразак кызы 1997 жылдан бери бөйрөк жабыркайт. Ден соолугун калыбына келтирүү үчүн бир туугандары менен болгон аракетин көрүп, бир топ медициналык мекемелерге кайрылган. Аз клиникаларга уккан жериме барам, путум жеткен жерге барам, көрүнөм, бирок билбейм ушу. Алланын берген өмүрүн жашайбыз да. Гүлжан Абдыразак кызынын жакындары мүмкүнчүлүгүнө жараша каражаттарын бир тууганынын саламаттыгы үчүн коротушкан. Өзүнүн турак жайы жок болгондуктан Гүлжан айым бир тууганынын үйүндө жашап келген. Бул маселе тууралуу Камчыбек Ташиевке кайрылган мекендешибиз 2 айга жетпеген аралыкта Камчыбек Кыдыршаевич тарабынан курулган жашоо үчүн бардык шарттары бар үйлүү болду. Ушу үйүм жок, сыгылып анан ушу камчакелерге кайрылдым. Салып бериңиздерчи, ушу ооруганма, сыгылганман, оорум кайра көбөйүп атат деп тынчтык керек дедим да, эми ооруган адамга тынчтык керек экен. Анан макул салып беребиз деди. Аллага шүгүр, Аллахым ушу күндөргө жеткизгениге шүгүр. Бул күнгө жетемби, аны жетпеймби дедим өзүм. Аллага шүгүр, ушу күндө көргөзгөнгө шүгүр. Бүгүн Камчыбек Ташиев Барпа айылынын аксакалдарынын катышуусунда Гүлжан Абдыразак кызына жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Кандай, жакшысызбы? Десеңиз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Сизби? Sizge mına үйдүн күлүчү, ушул үйдө жакшылап жашап, ден соолугуңузду караңыз, ден соолугуңуз жакшы болсун, оорубаңыз, сыркабаңыз, тынч болуңуз, ден соолукчу болуңуз. Бизди куттуу болсун да. Как раз мына 8 марттын алдынан эжеге белек болду. Эми аксакалдар 8 март байрамыбыз менен. Эми аксакалдар бир пата берип койгула. Аксакал чыксын. Amin. Elge kılgan kızmatına Allah Teala'dan berekeli hoş versin. Mangdayına carkıragan uzun ömür yaş versin. Dastarı konunun cavulbasın, kaygısını kavulbasın. Örüşünde mal caylasın, kazanında may kaynasın. Bardık bala çakaların akıl esi çeçen basın. Bardık tuğanların esen basın. Kudayım bergen vakit kovalasa ketmesin. Tengrim bergen vakit kepkilese ketmesin. Betin kızıl basın, ömrün uzun basın. Yolun şıdır basın, yoldaşın kızır basın. Ceretke megen çalgasın, cem onuya koldasın. Peygamberin patasını versin, baylardın devletini versin. Ketmez devlet, tükenmez rızkı versin. Kömülün caygı günde cılı basın. Yüreğine iman edip nırt olsun. Kudayım özü koldasın. İş yamandık bulmasın. Etken tileklerimizdi Allah Teala dergahide kavul kısın. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Жашнакай чакан үй болуптур. Үйүңүз куттуу болсун. Денсаулыкта бол, ойноп жүрүңүз. Оорубай турсаңыз. Иншаллах жакшырап кетсин. Аксакалдар жакшы жашады. Жакшы жашады, соңку жашады. Soğuk versin, yüzümü, bala şakasını tinç olsun,
Amin. Kudayım şu tenin sağ olsun, tenler sağ olsun. Geleceğiniz kem olsun, ömrünüz uzak olsun, ölçünüz çayık olsun. Her daim tapkan tutkanın arasındayım. Tavdan bağırga, uçardan şunday kılıyorsun bana. Hazır elemez, ben çok bilebiliriz. Geleceğin kem bolup altın başını araman bolsun. Болду, жакшы. Болду, рахмат. Болду, жакшы. Bu kardeşimizin юбилейсimiz degele mına koşunalar bardığımız suyunu kovanıp durabız. Şu akabızga işlerine ilgili mına ağabeyimge ilgili kılıp gelip atırız eline komşu kolongo Kırgızstan'a polnik tegiz karab atat. Rahmat. Ушундай жигиттерибиz көп болсун. Кудайым тынчтыгын берсин Кыргызстанда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.